салому алайкум, бародарои азиз, бародарои тоҷикам, падару модару, апаву хоҳаро, чӣ хеле ки диден ҳами аблошкаи видеоро. Ман хостам якчанд фикри хидма якда гап дорам. Мехоҳам ҳамиёро бигӯм. Бародаро, кадомед ки мисол бигирем, агар ки хоҳиши тамошо кардан надорен, ин видео маҷбуриам нестай. Хоҳиш мекунам ягон гапи безеб нанависонен. Ана просто ма бигем ки ҳамчун бародар фикрои хидма мегӯм. Бародаро чӣ хеле медонен ҳозир дар ютуб чӣ гап мерава, хитон медонен чӣ гап рафтестай. Хостам ки дар ин бора фикр ма бигӯм. Хоб ҳами 4 блогерои бародарое ки ҳастанд, ма ҳар 4 амира ранги ами медонам, ама калонан, ранги акаи радноё медонам. Бародари тоҷики ман ёра насиҳат намекунам, чунки ҳар 4 ама калонан. Ма ҳамчун додаршон ҳамин қадар хоҳиш мекунам. Ма насиҳатшон намекунам. Ма хоҳиш мекунам бародармон SM Шарипов, яъне ки акаи Муҳаммадҷон, ё бародармон акаи Исмоилҷон, ана баъд Холиқов Рамазон, бародармон Рамазон, ё ин ки ана бародармон Бобои Лангарӣ, ин акаи Лангариамни. Ма ягон тад ягон чӣ надорам, кина надорам, барое ки нисбати ма ягон бадиам накардаен. Ма ҳар 4 шумора ҳамчун блогер, не ҳамчун бародари худам медонам. Хоҳиш мекунам шумо ҳамни ҳар 4 ин чиза просто наген ки кӯдак моро насиҳат дора. Мисол ма агар гарчанде 27 солаам бошам, фикр мекунам олиам худам ба чӣ мегам ба насиҳат эҳтиёҷ дорам. Ма фикр мекунам олиам насиҳат кам шунавидагиам, далши бояд ма насиҳати калонтара гӯш кунам. Лекин ма ҳамчун додартон хоҳиш мекунам акои ма. ҳозир медонам ки акаи Исмоил қатъи акаи Рамазон, ё ин ки акаи Муҳаммад қатъи Бобои Лангарӣ баҳс байншон мерава. Ман хоҳиш мекунам ки ҳамин корро нашава, бародарҷонон. Мисол ин ягон фармонам нестай, ин просто як хоҳиши ҳамчун додартон. Ин сухани мара ҳамчун додартон қабул кунен, ё ки додартон шумода хоҳиш дора. Барое ки ман дига блогерои дига миллатам мебинам, ҳавасам меояд. Ман чӣ хеле ваъда карда будам, ман нисбати ягон блогер, ягон таш, ягон видео обращен намекунам барои просмотр шида, барои лайк шида. Хитон медонен, хитон блогер накоҳо медонен ки ҳамин просмотри ҳами биге мара сум намета, мара ягон чим намета. Просто хай медонен ман чӣ наворо мепартом. Гуфти гапҳо ки хитон мебинен ҳамин чизора. Барои ҳамин хоҳиш мекунам акаи Лангарӣ, акаи Рамазон, акаи Муҳаммад, акаи Исмоил, ма ҳар 4 ма намедонам байни шумо чӣ кина ва чӣ хусуматай. Ма фақат ҳамчун бародартон, ҳамчун додартон хоҳиш мекунам ҳамин корро баст кунем. Илтимос акаҷоно, ба худо қасам айкум медрой нависондагие ки ответи Исмоил ба Рамазон ё ответи SM Шарипов ба Лангарӣ чанд сад ҳазор просмотр мегиранд. Ба чӣ хотир? Барое ки мардуми худам ҷанга беҳад нағз мебинам. Хоҳиш мекунам бародаро, ма просто бовар мекунен ҳами акаи Муҳаммада. Ма дурӯғ намегӯм, конкретни гап. Вақте ки ма 2020 то 2022 да Туркия будам, якум бор 2020 ма якум навори ҳами акаи Муҳаммада дида будам, акаи Муҳаммадҷон, ҳами SM Шарипова. бовар мекунен дар каналаш ҳамчун обуна шида будам. Ягон видеоша пропуска намекунам, любой навори ӯро ма тамошо мекунам. Рости гап, беҳади баъд видеош бигем мада интересния, дигаро да намедонам, шавқовар омада, беҳад мехоҳам тамошо кардан. Даже овозиша хитон медонед ки чӣ хел нами соҳа да зурай. Худаш да бигем соҳаи худаш да мезебад, да. Рости гап, оли ман медонам дар комментария одамое ки якум бор мара тамошо кардастанд, мисол мега бо ишкия якҷо биромад, бо насиҳат дора. Ба худо қасам ин насиҳат нест. Бо мегӯм ки ё ма дар ака мешавам,
ما هر چورشه همچون اکه میدونم. من نمیدونم بین شما چی کینه باشه نباشه. ما در این چیز خوش نیستم. مثال نمیدونم کدام نسبت کدام چی بدبینی دارین. نه که من شما را هر چورتون رنگ اکه خودم میدونم. پروسته من میخوام که امی یوتیوبی خودموناز میدونن که دیگه ملت های هسته که زبان تاجیکی خودمون نمیدونن. این همی از مسکو ما میبینم دیگه ملت های وابشه خونهشون در دیگه دولت های شهروند دیگه دولت های ملتش دیگه تاجیکی را خش رو میدونن. پروسته خودتون میدونن که تاجیکی خودمون در نمیزبه. من نمیدونم ممکن اکل یگان تش بگه که کودک مرا نستیه دوره با میگم که به خدا قسم اکو این پروسته خواهشی همچون دادرتون خواهشتون دارم که ما امی خواهش میکنم که امی ویدیوتون چی شوده دیگه زیدی هم دیگرتون نکنین. مثال یگان بلاگری دیگه ملت خیلی که یک تا برام بد خیلی نگیرم کدام ملت بد مثال تاجیکستان رفته بد وطن خودمون پس داد گفتی ربین چه خیلی به تمیزن تو دست هر چی گفته بود خودم اونجا خید کردین. من میخوام انا خیلی ویدیو دا همین بلاگرای تاجیک همشون ابرشت کنن چی کنن ویدیو ابرشینی کنن. انا او حالت دا من میگم زور نه که خیلی نمیدونم این فکر شخصی ما دیگه تماشابینا چی فکری میکنن نمیکنن مثل چی فکری دارن ندارن. ما همچون دودرشون همی چیز خواهش کردستم این فرمان هم نیسته یگون چینه خواهش برادرانه که اکه محمد جان اکه اسماعیل اکه لنگری اکه رمضان هر چورتون اکای ما خواهش میکنم فقط برای سخن منه ای برای الله فقط ای برای الله خواهش میکنم همی چیز همی جدا تمام چیزی بد نبد کدمی را تهمت کرد کدمی را پس داد چیزی بد نبد ای برای الله فقط خواهش میکنم اکوی ما همی را بیان همی جا با او خیر برسونین. روز هر وقتی میدروم ایش زیدی ایش مثال نوار کردستم. من میدونم بسیاری بلاگرای خودم همی چیزا را میکنن اکشار نیست نامشون بگیرم دیگه بلاگرها هم هست ایش زیدی ایش میکنن نوار میکنن. این نه ویدیو ابرشینی بگیم زیدی یگان تای پروسته همچون دودرتون مراجعت های این همی قد چیزه. من یگان نیتی چی هم ندارم نمیدونم چی فکر میکنین. من هر چورتونه همچون اکای خودم میدونم. همچون خیلی برادری مثال اکای شخصی همی ردنای خودم میدونم. ما به خدا قسم شما رانی برادری تاجیک همچون اکای خودم میدونم تون. ما با مثال چی باینتون چی نمیکنم مثال کدوم تا بعد میبینن نمیبینن لیش ما شما را رنگ برادر هر چورت هم میدونم. من میخوام که هر چور شما یک بلاگری متحد باشین هر چورت نه که خیلی نمیدونم میتونه که یک کلمه نمیقدر سخنی بزه میتونه که همدیگر تا به همدیگر بگیم زید کنه نه که خیلی خداوند خودش حق نمیدونه نه حق نمیدونه. برای همی خواهش میکنم باید برگه همی جا تمام کنین همی چی را اکا جانی ما مقصد که بین همدیگر تون کینگیری و چی نباشه. این همی قد چیزه اکا جانو گپی مرا دیگه خیلی قبول نکنین. این یگون زید یگون تا نه یگون تا بعد میبینم چون که ما در یگون بدی هم نکردین یگون بدی تون هم ندیدم. فقط ما مخلصتونم ما تماشاتون میکنم. این همی قد چیز همچون برادر تاجیک همچون مسلمان ما شما را تماشا میکنم. انا ویدیوتون مثال چند خیمیتونم دستگیری میکنم مثال که شما برادر ماین. خلاص همی 4 نفری که نامتون نگرفتم اکوی ما در که جای هستین یا اینکه تماشابینای کانال بابا جان میدیا فرق نداره. همی برادرای تاجیکی ما در که جایی که هستین چی دور وطن چی در وطن الله همتون نگهبان باشه رزق فراوان تون بتیه. در پناه الله باشین. از برای الله همت دوست می‌دارم برادر جانای ما.